Hai menaze ting choma I zai hai menaze klum mai na lang bakri ke zim reziket sumai ting chua gide reinsa Paulia gai radle North East State Manipur gu Governor Anusuya Uikine Governor Gold zane silver medals hatohi klanglu me Assam Rifle Air Spy Mize zane Governor Unit citation hatohi klanglu me Army zane Assam Rifle Unit Spy Mize paypet kaidele zakachedele zane Manipur gu Governor Anusuya Uikine aipo hatohi paypet kaibize tetibah mamaige Durbar Hall Raj Bhavan Imphal Manipur ge Assam Rifle investiture ceremony kahangi ngote bi higene paypet kaidele zakachedele the army the Assam Rifle unit spy map nui tate ibzigene gold and silver medal hatohi banai governor citation hatohi duilu me perele negedu racha kaidele zakachedele Zan Assam banai Nagaland gu border haram raige hatau du banai gas pi rablam ge Hardip Singh Puri ne saza Nagaland में दो uncontested area गया हताऊ दुई बनाई gas pi rahangya lundau dui le zaka chudle zai bugu tetibe statement ge oil and natural gas gu union minister Hardip Singh Puri ne saza disputed area Nagaland gu haram rai ge za hataऊ दुई बनाई gas pi rahangya Nagaland में दो peidau dui le zaka chudle zan Hardip Singh Puri ne saza Nagaland gu border haram rai disputed area ge tau dui banai gas pi rahang ge chuna Nagaland gu government me zep nuine ngom pause sam hekila le zakachule Zane North East State Assam Dhubri District Court haturam biki gena minahang skui mze heti betting kom changnaze skui kumgem pe mi minahang keze dei chetni blam gena pnui kring ting pnui ze kabangge bang rahangge kamke gaidele ize kachule Zane Assam Dhubri District Bilasi Para Court haturam biki ge sam rambe pe additional session judge na heti betting kom changnaze skui kru ke zikre zikat maige Dhubri District Note Para area kachib bamge Mozar Ali zet chen ni blam gena mina hang skui mize pnui kring ting bangge bang rahangge kamkyu gai zane mina hang ket ge charang kang changkre unzora hangge du kamkyu gai dele zakachudle Zane North East State Manipur ge kaklebe ka hachibe pedai zen znai kre ke zihimre damai ge Imphal East Banai Kangpokpi district gu adjoining area peri area ge gimika haka bigene minahang na chaidi zane minahang mingeme ka zamdele zakachedele zane kaklebe peblam ge man sapo mene saze kaklebe pebze hegin chat knaze minute himre aigom bihige Kangpokpi Banai Imphal East district gu adjoining area kotrokkele zakachedele zane chige kaklebe pebze lamchi mangmehnam kya spy mene kotrogge klore me village volunteer meze gimi kapchu dele zakache dele zai chige pe bok nakage gimi ka haka bigine mina hang na chaidi dele zai chige chaidi me mina hang na ji je nongtomba Michael patingkom himre je chumko banai mes nam kaba patingkom kai je chumko le zakache le zane North East State Manipur ge kaklebe pepeze pekeuting ke skui changji gu dele wangdai ra bak na ke ji ge chumai de zane pekeuting ke skui changsing gu dele Manipur ge kaklebe petsu bze teti betingkom changna je kai je chum ka pekeu ji ge chumai ge chudle zana wangdai ra bak pekeu ji ge chum gai de zane Manipur ge kaklebe pepze tingkom ke changsing gu dele zana Manipur ge kaklebe petsu bigine chuje chunarya ka changbege zemena hazat kana gene zana spy ke chamcha me chaidi me mina haina pere chai changda zana mina chang pere mene hazamdle zana mina hanghim reuze kana me takaidi bam chima zelale zakachedle zana Manipur ge kaklebe pe bigine heki ke chamcham be rutoni bize changmadai ze haisna ze react seze srog zai chporo ge rasi ke chamcham gu raki rme rutoni bize hai chumze react seze srog le zakachedle zana kaklebe pe bigine pnui ki mi na ruton di ze pnui ki nga ze bam mina changrex na so ki mena nga zelale zakachule zana Manipur ge kuki mena inki me kage kaklebe pe chubze inki mena India ramgo hingdi gene inki me hange Sedal tribe status ze ngaul ra hange ki ze demand te ze India ramgo center hang changblam ge ngau
gai lakze ngize tribal cookie hezen mego babau indigenous tribal leader forum ITLF mene organized te gai beze Churachandpur district ge mina chang me wangze rally bam mai gene kakle be petsu di dile zane manipur ge cookie menai nki me kage kakle be pebzdu zane kakle be chu bezdu ai po lam gene dile zaichuna manipur ge nki menai cookie me kage kakle be peblam gene hazet kana kage kai lakloi sui di ze cookie mene du pnui hange state chamchei ze administration pung chamra hange ki ze demand te di dile Zane Bihar go Chief Minister Nitish Kumar ne India Bloc Alliance gene peluze BJP NDA ge rogai blam gene Congress go President Malik Arjun Kharge ne tati be ma mai ge kangi dele zane chige ngi ze acheuze saze agom haluin chuima korme politics ge bam dina India ram go constitution banai democracy ze andai gum jering paralo ze ka chedele ze aize Congress go President Malik Arjun Kharge ne Odisha Bhubaneswar ka chebam ge workers convention bam bi higene sale zane Congress go President Malik Arjun Kharge ne acheuze san dote daize India ram ge klung me hange India ram go democracy nri pedra hange hanai kumze pedau ibele zakate dele India ram go Prime Minister Narendra Modi ne hanai kum general election chang de jana India ram ge dictatorship ze declare te gudele zakate dele zai dictatorship rimbaza election zane democracy nga drabe zai hangket gu rezine te rab duze dictatorship zakate dele hanai kum lok sabha election chang ge India ram go Prime Minister Narendra Modi ne rezi te dai le designa country ge hangke gu rezine te rabe dictatorship kai ze democracy zane election je nga du dele zaka che dele zahnai kum tingum changna jang kai jem dai general election ge vote kai rabza India ram ge khulung ma hange nalang be dele zaka che le आखिरी चुनाव है मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी तुम मानो या न मानो अभी भी देख रहे आप परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए इंडिया का गठबंधन का कौन है देखो एक को नोटिस देना डराना धमकाना उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है कोई पार्टी छोड़ रहा है कोई गठबंधन छोड़ रहा है अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा क्या यह संविधान बचेगा क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का इसके बाद कोई वोट नहीं देगा क्योंकि ये पुतिन रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना वैसा ही होते चले जाएंगे ध्यान में आ रहा है आपको इसके बाद नो चुनाव उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे चुन के आएंगे 200 लाएंगे 300 लाएंगे 400 लाएंगे 500 लाएंगे अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे तो ये संविधान की रक्षा करना डेमोक्रेसी की रक्षा करना इलेक्शन बार बार होना चुनाव होना इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है अगर आप नहीं चाहते हो तो गुलाम रहना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में Ayen na maikri kyo na lang ba zim reuzikia ting kum chana jang kai jem dai sumai ting chua ke de in sa po za loi gai de lei pi gai zain king gai ni milei ni ze to de lei